Mara nyingi tunaomba kesho dusenga na kumwambia Baba, tubwire Imana, nimekaa hapa sana Imana nabayano cyane, natamani maeneo mengine, nakwinginze unjane kundi rugezo, natamani eneo lingine, shira kundi rugezo. Kama ni mahali pa kazi, namba ahantu h'akazi, natamani promotion, nakeneye promotion. Kama ni biashara, namba ari bidandazwa, nataka mipaka yangu nakeneye unyagure, ipanuke. Kusikia sauti ya Mungu, kumva ijwi ry'Imana, wapendwa, ni mtihani. umviriza by'ukuri ni bigeragezo. Naomba upite, ndakwinginze ibyo bigezo bicemwo. Kuna wakati kama mwalimu, hariho umwarimu unaangalia mwanafunzi, uraba umwigishwa, unaona ameanza kumea ndevu, ukabona ariko agira ubwanwa akiwa kwa darasa moja, akiri mu ishuri rimwe. Unasema huyu, utuvuga ati uno wacha tupitishe, reka tumusimbutse. Huyo ni mwalimu wa huku, uwo n'umwarimu wino. Lakini kwa Mungu ariko Imana ni ngomba kuca mu bigeragezo, ni ngomba gukora ikigeragezo, ni ngomba gukora ikizame. Guza mtu mwambie pita mtihani wa maandalizi. Kora kumugweti ngorengana igipimo cyo kwitegura. Hata wale wa mama wanaenda kuzaa, na babandi bagenda kuvyara baba mama, akikaribia mwezi wa 6, iyo ari hafi ku gatandatu, anaanza kununua powder, atangura kugura indogogwa, anaweka kando, agashira haja, anachukua shuka, agafata ishuka, anaweka kando, agashira haja. Maandalizi, kwitegura. Anachukua sabuni, agafata isabuni, anachukua mafuta, agafata mafuta, ananunua, anaweka kando, akagura agashira haja pembeni. Maana yake maandalizi. Kuna maeneo hariho ahantu uwezi ukapanda, udashobora gushika ukiwa na watu fulani, uri kumwe n'abantu runaka. There are places you can't go, hari ikibanza utoshikamwo with some people, uri kumwe n'abantu runaka. Kuna maeneo utafika, hari ahantu uzoshika. Aburahamu, kuna maeneo utafika, hari ahantu uzoshika uache vijana, usiga abasore. Kuna maeneo utafika, hari ahantu uzoshika Aburahamu, uache Lutu, ureke umuntu, kwa sababu kuna maeneo ukipanda na Lutu uduganye n'umuntu atakuwa na kuteremsha, uduganye na Loti atagusubiza inyuma. Sio kila mtu, ntabwo ari umuntu wari we wese anatakanga kufanya nini, yifuza ukubona akurangamiza hejuru. Watu wengi, abantu benshi wanatakanga kukuangalia hivi, bakuone hasi. Beautiful, mwami uwo kwizigirwa, Alpha and Omega, uitango n'iherezo, the Lion of the tribe of Judah, uri intare mu muryango wa Yuda, the Lily of the valley, mwami ni wewe soko rizima, the beginning and the end, mwami uitango n'iherezo, Master of everything, mwami uri umwami uhambaye, the uncreated creator. ni wewe muremyi. We worship you, turaguhimbaje, we worship you, turaguhimbaje, we worship you, turaguhimbaje, we praise you, turagushize hejuru, we lift you on high. tugusize hejuru, izina ryawe hejuru cyane. Hallelujah. Amina. We glorify your name. mwami tuze hejuru icyubahiro cyawe. Hallelujah. Amina. We give you praise. turaguhaye amashimwe. Hallelujah. Amina. We honor you turaguhaye icyubahiro for who you are, mwami wewe uri udasanzwe, for what you have done, icyo yifuza ko cyoba for kiraba. what you are doing, mwami icyo ukora, for what you are about to do. icyo ukora kirashoboka. Be glorified. tugushyira icyubahiro cyawe, Be glorified. tugere icyubahiro cyawe. Tukuka Bwana. mwami shigwa hejuru, Pokea sifa, akira amashimwe, pokea heshima, akira icyubahiro. asante urakoze Dadi kwa neno lako. data ku ijambo ryawe, Nena nasi, vugana natwe, tutafungua masikio yetu tugurira amatwi yacu Baba, ukatuelekeze. mana, iguturongore. Roho Mtakatifu, mwemu wera, mwalimu mwema, wewe niwe wigisha neza, ukatufunze ingutwigishe kwa jina la Yesu mu Kristo. izina rya Yesu Tunaomba na kuamini, turasabye tubyizeye, na kanisa iseme ishegere muvuye ngo amina. 7 tests, mitihani 7, ibizamini indwi, ibibazo indwi, which
graduate you to the next level. Ibibazo indwi wote kugira ngo bigushikane kundi rugezo go hejuru. Mitihani 7. Ibibazo indwi kutoka kwa Mungu biva ku Mana ambayo itakuinua bizotuma bigushira hejuru kwenda kiwango kingine, ushike kundi rugezo. 7 tests. Ibibazo indwi before you graduate, imbere yuko ubu udasanzwe to the next level, imbere yuko ushika kundi rugezo, God must test you. Imana ni ngomba kukugerageza. Many a time we pray, igihe cyose tugiye gusenga, nyakati nyingi tunaomba dini, ibihe byose dusenga nibyo, na tunasema Bwana, tuvuga ati Mwami nipeleke njana kwenye maeneo mengine, njana kukindi kigezo. Bwana ninatamani, Mana ndakeneye uniinue, ushire hejuru, unipeleke unjane kwenye maeneo mengine, mukindi kibanza. Lakini mara mingi hatuombi, ariko keshi dusenga na kumwambia Bwana, nabo tubwire Mwami nisaidie ati mfasha kupita mitihani yako, guca muri bino bigeragezo kwa sababu ya maeneo mengine. Ati kwe ngo njanwa handi hantu. Mara nyingi tunaomba, keshi yo dusenga na kumwambia Baba, tubwire Imana, nimekaa hapa sana, Imana nabaye hano cyane, natamani maeneo mengine, ndakwinginze unjane kundi rugezo, natamani eneo lingine, shira kundi rugezo. Kama ni mahali pa kazi, namba ahantu h'akazi, natamani promotion, ndakeneye promotion. Kama ni biashara, namba ari bidandazwa, nataka mipaka yangu ndakeneye unyagure, ipanuke. ndakeneye unyagure. Kama ni watoto, namba abana, nataka uniongezee, ndakeneye unyongera abana. For the next level, imbere yukuja kundi rugezo, God will put you into a test. Imana ikuzanira igipimo. I don't know how many of us sinzi abantu hano are ready for the test. bamaze kwinjira mu bigeragezo. Don't fear. Reka gutinya. The grace is sufficient. Hari ubuntu bw'Imana. As long as you are ready for the test. Kama uko tayari, namba witeguye kwa sababu ya mtihani, kubera kigeragezo, kuna neema ya kutosha, hari ubuntu buhagije ya kukusababisha buzogufasha kupita mtihani wa Mungu, guca mu kigeragezo c'Imana. Maombi yangu asubuhi ya leo, amasengesho yanjye mu gitondo, maombi yangu asubuhi ya leo, amasengesho yanjye mu gitondo, kwamba kila mmoja wetu, nuko umuntu wese ari hano, baye amekaa uyicaye hano katika ibada hii, ari mu materaniro, Mungu akamsaidie, Imana imufashe kushinda mtihani, gutsinda ikigeragezo kiri imbere yawe, kushinda mtihani, gutsinda ikigeragezo. May God help you, kandi Imana igufashe to go through your test. Imana igufashe guca mu kigeragezo cyawe. Hey. Amina. If you are saying hallelujah, kuvuge ngo haleluya, say a big hallelujah. ninavuga haleluya muvuga amina. The Bible says, biravuga ngo it came to pass, ikaja kutimia, igiye ngo kiragera, baada ya mambo haya, inyuma ya bino bigeragezo, kwamba Mungu Imana akamfanyia mtihani ikigeragezo Abrahamu mtumishi wake. Abrahamu mukozi wa Mungu, Imana akamfanyia mtihani, imuha ikigeragezo Abrahamu mtumishi wake. Abrahamu mukozi wayo. Hii inatuonyesha vizuri, bino bitwereka neza ya kwamba Mungu yuko Imana ufanyia watu wake mitihani. Arategurira abantu biwe ibizami. Mitihani yetu ni tofauti, ibigegezo byacu biratandukanye, lakini ukweli wa mambo, ariko ukuri kw'Imana kwamba hiyo mitihani iko, ico bigegezo birahari. Hallelujah. Amina. I say hallelujah. Amina. Mitihani yetu ni tofauti, ibigegezo byacu biratandukanye. Kuna watu ambao Mungu kandi abantu anawafanyia mitihani, abantu Imana ikorera ibigeragezo ya class 3, ni bintu usanga ari urwego rwa gatatu, kwa sababu anajua, kubera Imana irabizi viwango vyao, yuko ibigero. Kuna watu ambao Mungu hari abantu Imana anawafanyia ikorera mitihani ibigeragezo ya class grade 7, ugasanga iguha ikigezo kwa sababu anajua kubera ki level yao. Imana ibizi urwego, na wengine anafanyia mitihani abandi Imana ikorera ibigeragezo ya form 4 by'urwego rwa kane, sababu anajua, kubera iki Imana irazi wanaweza, barazi ko babishoboye. na kuna wengine anafanyia mitihani, hari abandi Imana ikorera ibigeragezo ya university,
vyo muri university tunajaribiwa tofauti, tugeragezwa ibitandukanye. Maombi yangu asubuhi ya leo, amasengesho gitondo, ya kwamba kila mmoja wetu nuko wese hano akapite mitihani yake, ashobora guca ibigeragezo vyiwe. Yes, you are saying a very weak amen. Reka uvuga ati ngo uvuze amena n'intege nke cyane. Say a greater amen. Kuvuga amena y'inkomezi. Kama ni ameni ya Mungu, nambari amina y'inkomezi y'Imana ivuga amena cyane. The Bible says, biravuga ngo God tested Abraham. Biravuga ati ngo Imana ngo igerageza Abraham. And I want to thank God. Urakeneye gushimira Imana. Abrahamu alipita mitihani yake. Byukuri Abrahamu yaciye mu bintu byiwe. Nataka kukuonyesha, ngiye kwereka katika Biblia, muri Biblia mitihani 7 ibigeragezo ambayo ni ya lazima, bikenewe kwa kila Mkristo, ku muntu Kristo wese. Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Give me a smile, tell me you are ready. Reka unezerwe uvuga utwenga ngo nditeguye. Utwenge. Wanasema wako tayari. Ndiyo bako tayari. Ngo muriteguye gutwenga no kuvuga ngo amina. Test number 1. Ikigezo ca mbere. Test number 1. Ikigezo ca mbere. Nataka uone kama unaweza pita. Ngiye kukwereka urabe by'ukuri ko gicamwo. The test of understanding. Ni gipimo cyo gutahura. And obeying the voice of God. Come on again, please. Mtihani wa kuelewa. Ni kigeragezo cyo gutahura na kutii hamwe no kumvira neno la Mungu. Kumvira ijambo ry'Imana. Mtihani wa kuelewa. Ikigezo cyo gutahura. Na si kuelewa peke yake. Hapana gutahura gusa. Kuelewa na kutii. Gutahura no kumvira. Understanding. Kumva, gutahura. And obeying. No kumvira. The voice of God. Ijwi ry'Imana. The Bible says, biravuga ngo God spoke to Abraham. Imana ngo ibwira Abraham. And I want to let you know, ngo ndakene kubona ko witeguye. Wakati wa Abraham, igihe cha Abraham hakukuwa na makanisa. Nabwo harara amashengero. Wakati wa Abraham, igihe cha Abraham hakukuwa na wachungaji. Nibwari haraba abungere. Wakati wa Abraham, igihe cha Abraham hakukuwa na Roho Mtakatifu. hari mwemu yera. Roho Mtakatifu mwemu yera alikuwa anashuka yahoraza rimwe na rimwe kwa wakati fulani, akaza mu gihe runaka juu ya mtumishi wa Mungu. hejuru y'umukozi w'Imana. Akisha maliza kazi yake, amaze gukora ivyo anaondoka. yaca yigira. Lakini Abraham, ariko Abrahamu pamoja na hayo, hamwe muno muri alishinda mitihani ya Mungu. yatsinze ikigezo c'Imana. Hakuwa na kanisa, nabwo yaravye ishengero, hakuwa na Biblia, nabwo yaravye Biblia, lakini alishinda. ariko yaratsinze. Wewe uko na kanisa, wewe ufise ishengero, wewe uko na wapendwa, wewe ufise abakunzi, wewe uko na mchungaji, wewe ufise umwungere, wewe uko na Biblia, wewe ufise Biblia. Kwa nini ushindwe na mitihani? Weriki utsindwa n'ibigeragezo. Inua mkono wako, sema napokea neema. Vuga ati ndakiri ubuntu. Hey. Sema napokea neema. Vuga ati ndakiri ubuntu ya kushinda no gutsinda mitihani ya Mungu. Ibigeragezo vy'Imana. The test of obey. Ikigeragezo cyo kumvira. The voice of God. Kumvira ijwi ry'Imana. God is speaking. Imana bugira vuga. Every second. Imana vuga buri segonda. Every minute. Imana va ku minota. Every hour. Imana vuga ku masaha. Every day. Imana vuga ku munsi. Every week. Imana vuga ku ndwi. Every month. Imana vuga ku kwezi. God is speaking to his people. Igihe cyose Imana iravuga. Do we understand his voice? Ngombwa yuko wumva icyo Imana ivuga. Are we ready to obey the voice? Ngombwa ko wumva ubugombe bw'Imana. He is speaking. Imana iravuga. Through dreams. Mu ndoto. Through visions. Mu byerekwa. Through the Bible. Muri Biblia. Through the man of God. Biciye mu mukozi w'Imana. Through circumstances. Imana ivuga mu buryo butandukanye no mashikano iravuga. Like the rain. The rain. Imana iravuga no mu mvura. Can speak to us. Burya imvura iravugana nawe. About
God. He is speaking every day. Do we pass the text of understanding and obeying the voice of God? If that hallelujah is for Jesus, you can do better. Vuga hallelujah kuwo mwami byo byiza cyane. Geukia mtu muulize, bazawo mwicaranye, ni mara ngapi ya mwisho ni kangahe ulisikia sauti wumvise ijwi ry'Imana ya baba yako, wumvise ijwi rya so wawe? Na kama ulisikia, namba wumvise ijwi rya so wawe, ulitii? Mbega wararyumviye? Usingoje njibu, niwitege inyishu cy'umureko. The Bible says biravuga ngo in the book of Isaiah mu gitabo cya Yesaya chapter 30 ibice bya 13 verse 21, guhera kuri 21, it shall come to pass ati nzokunyuraho igihe kiragera, your ears will hear a voice, ngo nzogirye ngo amatwi yanyu ngo azonyumva, telling you, vuga mubwire, this is the way. Hii ndio njia. Ati iyi niyo nzira, usiende kulia, nugende mu buryo, usiende kushoto, nugende mu bafu. Isaiah 30:21. muri Yesaya 30:21. Yesaya 30:21. Masikio yako, ngo amatwi yawe itasikia sauti, ngo azokumva ijwi ikisema, bivuga njia ndio hii, ngo inzira ngiyi, usiende kushoto, ngo nugende iburyo, usiende kulia, nugende ibubafu. Kusikia sauti ya Mungu, kumva ijwi ry'Imana, wapendwa, ni mtihani. umviriza by'ukuri ni bigeragezo. Naomba upite, ndakwinginze ibyo bigeragezo ubicemwo. Naomba upite, ndakwinginze ubicemwo. Naomba upite mtihani. Ndagusabiye icyo kigeragezo ugitsinde. Jesus, Yesu says, yaravuze ngo in the book of John, mu gitabo cya Yohana chapter 5, mu gitabo ibice 5 verse 25, guhera kuri 25, it shall come to pass ati igihe kizogira that even the dead, ngo hata wafu, mugihe kuzogira ngo hamwe n'abapfuye watasikia sauti, ngo bazokumva ijwi ya mwana wa Mungu, yuko umwana w'Imana, na watakaosikia kandi ngo bazokumva ijwi wataishi tena, ngo bazubaho. Kandi sisi hatuja kufa, twebwe nabwo turapfa, tuko hai, turidege, turi bazima. na Biblia inasema, biravuga ngo ya kwamba sauti hiyo ya Mungu ngo iyo jwi ry'Imana itaweza kupenya ngo rizomena hata kwa kaburi, ngo nimva, na walio katika kaburi ngo nazo bari mumva wasikio hiyo sauti, bazokumva iryo jwi, na wale watakaosikia kandi ngo bazoyumva, watoke wasimame tena, ngo bazozuka veyo. Sisi tuko hai, twebwe turacyari bazima, tunastahili kuelewa, ni ngombwa ko twumva, kupokea no kwakira, na kutii no kumvira sauti ijwi yake Mwenyezi Mungu. y'Imana. The Bible says, biravuga ngo God spoke to Abraham, ngo Imana ngo ivugisha Aburahamu. amesema nini? Mbega ngo yavuze guti? Aburahamu yavuze ngo iki asubuhi ya leo? uno munsi Imana avuganye nawe, amekwambia nini? Imana yakubwiye iki kuhusu kanisa lako? kuvyerekeye ishengero ryawe, amekwambia nini? Imana yakubwiye iki kuhusu mji wa Bujumbura? kuvyerekeye igisagara cya Bujumbura, amekwambia nini? Imana yakubwiye iki juu ya taifa ya Burundi? kuvyerekeye igihugu cy'u Burundi, amekwambia nini? Imana yakubwiye iki juu ya mapenzi yake kuvyerekeye ubugombe bwawe? Geukia mtu mchekeshe kidogo, reka utwenze uwo muri kumwe gatonye, mwambie ninakuombea. umubwire ati ndagusengeye. Amuongea, mbega ntimuganira mwebwe? mwambie ninakuombea, musuguma ati ndagusengeye upate kuelewa, uronke gusobanukirwa no kumvira. Hebu mwambie afanye hivi, mubwira tuzi ukuboko guca, mwambie afanye hivi, mubwira tuzi
Mwambie afanye hivi. Mubwira gire guca. Chui. Aburute antena. Huko kuna antena za radio. Ndio zipo. Zile tunavuruta hivi. Anteni za radio za kutafuta ayikwege guca. Aziko huko. Zipo. Zile za kuvuruta hivi. Ndio. Za kutafuta network. Zo kurondera network. Za kutafuta wave. Kurondera ambia rafiki vuruta. Mubwire mugenza bati. Hey. Mwambie rafiki afanye nini? Mubwire mugenza baduze antene. Antene. Akiwabwire jari. Ati now. Sahi. Komera Imana amashi muze muranezerwa. Nitawaambia. Ndababwira. Kabla upite mtihani wa Mungu. Imbere yuko uca mu kigezo cy'Imana. Uwezi kuenda darasa inaofuatia. My goodness. Kabla upite mtihani. Imbere yuko uca mu kigeragezo. Ile darasa iko juu. Kwishuri rijyawe hejuru. Sawa. Banza yibagigwe. Ushobora gusimba ishure. Uje mu yindi shuri gira. Thank you. Nagusha gusimba ishure usimbe ijya mbere utabanje kurikorera. Mungu si kama mwanadamu. Imana si umwana w'umuntu. Mimi ni mwalimu. Jewe ndumwigisha. Nimesomesha shule za Kenya. Nigishije amashuri yo muri Kenya. Primary zaidi ya miaka 10. Muri primaire miaka 10 na secondary karibu miaka 5. Ndigishije kitaro muri secondaire. Kuna wakati kama mwalimu hariho umwarimu unaangalia mwanafunzi. Uraba umwigishwa. Unaona ameanza kumea ndevu. Ukabona ariko agira ubwanwa akiwa kwa darasa moja. Akiri mu ishuri rimwe. Unasema huyu ujuvuga ati uno wacha tupitishe. Reka tumusimbutse. Huyo ni mwalimu wa huko. Uwo numwarimu wino. Lakini kwa Mungu ariko Imana ni ngomba kuca mu bigeragezo. Ni ngomba gukora ikigeragezo. Lazima upite. Ni ngomba gukora ikizame. Ico kizame. Ambia mtu Mungu sio François. Bwira umuntu muri kumati Imana si nka François. Kwa hivyo mwambie awe tayari. Kuri ivyo mubwire yitegure kupita mitihani. Guca mu kizami. Kupita mitihani. Guca mu kizami. Hallelujah. Amina. Hey. Are you ready? Uriteguye to pass kuca God's test. Kurengana mu kigezo cy'Imana. Are you ready? Uriteguye to go kugenda to the next class. Kugenda kuyugeza kwa kabiri. Are you ready? Uriteguye to go kugenda to the next level. Mukindi kigero. Pita mtihani. Guca mu kigeragezo. Wa kusikia sauti. Cyo kumva ijwi. Na kutii sauti ya. No kumvira ijwi. Test number 2. Ikizamini cha ikibazo cha kabiri. Still number 1. Ngoja ninguze kitu. Kuna kitu ningesahau. Hari kintu yibagiye? Waulize niwaambie sasa. Babwira ati abwira ubunyene. Sahi. God may not speak the next one. Imana imenyereye kuvuga mu buryo butandukanye. Hata nena nabwo Imana izovuga neno lingine. Ijambo rindi kabla ujatii. Imbere utarumvira icyambere. Ile neno la kwanza. Ja jambo rya mbere. Repeat again. Usingoja nene. Nurindire Imana ivuge. Unaweza kuimba. Woshobora kuririmba. Nena na mimi. Woririmba ubuntu ngo vugana nanje. Baba nena na mimi. Ngo Mana vugana nanje. Nena na. Vugana nanje. Baba nena na. Mwami vugana nanje. Lakini kama hujatii. Ariko namba utarumvira. Ile neno la njana. Ja jambo rya mbere. Ayuko tayari. Imana nabwo yiteguye. Nena neno la. Kuvuga irindi jambo. Amina. Are you ready for test number 2? Uriteguye kumva icya kabiri. The test of
mtihani wa kulenga jambo moja. Ikibazo cha kabiri ni kibazo cyo gutumbera ikintu kimwe. God is very particular. Imana nako igenda ihushagirika. Ikiwa Mungu anataka mbuzi, namba Imana ikeneye imene, atakwambia nataka mbuzi. Izo kubwiza uko atikeneye imene. Ikiwa Mungu anataka ng'ombe, namba Imana ikeneye inka, hata kuambia kondoo, nako azobwira intama, atakwambia ni ng'ombe. Izo kubwiza ukuri ko ari inka. Ikiwa Mungu anataka si utaje ngine, ikiwa anataka kuku, namba Imana ikeneye inkoko, hata kuambia mbata, nako iza kubwira imbata. The test of particularity. Mbo ni kibazo cyo cy'intumbero cy'Imana ishaka. Biblia inasema, Biblia avuga ngo akamwambia Abrahamu, irabwira Abrahamu, nataka mwanao, ndakeneye umwana wawe. Na akaspecify, kandi Imana irabishingira inahe, akasema usiniletee nani? Ati ntunzanire igihushanyo. Usiniletee nani? Ntunzanire nde? Si wana wa Abrahamu walikuwa wawili. Abana Abrahamu bari babiri. Usiniletee Ismaili. Ntunzanire Ishimayeli. Sitaki Ismaili. Shingeneye Ishimayeli. Nataka Isaka. Ngeneye Isaka. Test of particularity. Nikizamini cy'intumbero Imana ibishije mu kibarisho. Mtihani wa kulenga jambo moja. Ni kizamini cyo gutumbera ikintu kimwe. Nina hakika kabisa, ndizeye by'ukuri, ikiwa Mungu angesema, iyo Imana itavuze, Abrahamu angepeleka Ismaili. Abrahamu yegutwara Ishimayeli. Ni kweli ama si ukweli? Niduzenge sivyo? Ni kweli ama si ukweli? Ndio. Ni kweli ama si ukweli? Niduzenge sivyo? Lakini akamwambia, ariko Imana amubwira ngo oya, ni yule unayependa, ni wa wundi nyene ukunda, sio Ismaili. ntabwo ari Ishimayeli. Geukia mtu mwambie si Ismaili. Mubwira ati ntabwo ari Ishimayeli. Mwambie tena sio Ismaili, si Ishimayeli, ni Isaka. Imana ikeneye Isaka wa wundi ukunda. Kuna watu ambao wamekaa katika ibada, hari abantu bicaye mu materaniro. Kule Kenya kuna mzee mmoja alinichekesha. Kenya n'umugabo entwengeje. Aliniambia, pastor, mimi nikikuja kanisani yambwete pastor, sikujangi na wallet yangu. Ati je uje mwishengero sinzana ikofi yiwa. Na ajaga kwa nyumba. Ndayisiga muhira. Kwa sababu kubera iki? Kwa sababu Mungu anaweza kuniitisha. Ati Imana yo hava ikenere amafaranga yanje vingi. Kwa hivyo ninaachanga nini? Ananiambia anaachanga nsiga ingodo muhira. Ugeukia mtu muulize, bazi wo muri kumwe, uliacha Isaka nyumbani? Bega ati wasize Isaka muhira. Mwambie kama uliacha Isaka nyumbani, byukuri namboze Isaka muhira, hautapita mtihani wa pili. Nabwo uza gutsinda ikizami kare. Mwambie ukija Jumapili, navuze ati niwaza kwa Mungu kuja na wote. Buzana bose. Ismaili, zana Ishimayeli na Isaka. Hamwe na Isaka. Kwa sababu haujui, kubera ikinuzi Mungu ataitisha. Nuzi uw'Imana za gukenera. Amina. The test of particularity. Igipimo cyo gutumbereza. Mmoja nilimjaribu Mungu. Umusuma nagerageje Imana. Noti za Kenya. Mfata hano shiramo mama Kenya. Nikaweka 50. Mfata 50. Nikaweka 100. Mshiramo 100. Nikaweka 200. Shiramo 200. Nikaweka 500. Shiramo 500. Nikaweka 1000. Shiramo n'igihumbi. Alafu wakati wa kutoa, hama igihe cyo gutanga kigeze, nikasema Mungu, ndavuga ati Imana, nataka unionyeshe, ndakeneye unyereke Isaka katika hizi. Ndakeneye weke amashikanwa muri amafaranga mfise. My friend, mwene wacu, Mungu anajua kunijichagulia. Imana irazi kwicagurira. Funga macho yangu, inja ndahumiriza, nikaweka mkono, inja shira mu kuboko, nilitoa 1000. yo nasanze nakwiye mu igihumbi cy'amakenya. Ati Imana, anapenda
anapenda Isaka. Imani ikunda Isaka. Anapenda Isaka. Imani ishikunda Isaka. Na watu wengi katika ibada kandi abantu benshi mu materaniro wanakosa kupita mtihani. Ikiabutsa gutsinda ikizamini sababu ya kupeana Ishmaeli. Nuko batanga Ishmaeli. Wako na Isaka. Bafise Isaka. Isaka anaambiwa. Isaka kabwirwa ngo kaa mfuko huu. Ati iba muri no mufuko. Na wewe Ishmaeli. Nawe Ishmaeli banga. Wakati wa mateka. Ati nigihe cyo gutanga. Napeleka Ishmaeli. Ukatutwara Ishmaeli. Mungu anakuambia hapana. Imana kubwira ngo ya rudia mtihani. Subiramo ikizami. Jumapili ile ingine ku munsi wa mukurikira unakuja tena ugachuza kumwambia Baba wa mbinguni ati mwami wo mwijuru neke maeneo mengine ngo shira kundi rugezo neke level ingine shira kundi rugezo. Anakuambia Imana ikakubwira ngo umekuja na nini? Uje uzaye iki? Unaenda tu unatumbukiza Ishmaeli. Ukafa kushiramo Ishmaeli kandi anasema bado imekuwa ati utaendelea mpaka wakati utaelewa. Uzokomeza uzosobanukirwa icyo ushaka. Sitaki Ishmaeli. Ntabwo nkeneye Ishmaeli. Ni Isaka. Ni Isaka. There is a difference between sacrifices and offerings. Hariho itandukaniro hagati y'ishikanwa n'ikimazi. Dhabihu ni ile lazima kitu kikufe. Ikimazi cha kinde badala gukata maka gipfe. That is a sacrifice. Icho nicho kimazi. Na wakati unatoa dhabihu hata moyo unasikia. Igihe uzotanga ikimazi n'umutima uravyumva. Lakini sadaka ariko ishikanwa haikugharimu chochote. Ntacyo yigutwara, ntacyo yigutwara. Ni kweli ama si kweli? Nivyo canke sivyo? Nipungie mkono nikwambie kitu. Tuzikana kubwira ikintu. Kuku, inkoko na nguruwe hamwe n'ingurube walikuwa wanatembea, bariko baragenda barengana kando ya shamba ya mkubwa, impande y'ishamba ry'umuntu akomeye, na katika jiko la mkubwa hamwe n'iziko ry'umuntu akomeye walikuwa wanatengeneza sausage, bariko batunganya isose na fry mayai omelette, bariko bakora n'umureti bawukaranga. Kuku akamwambia nguruwe, inkoko ibwira ingurube, hebu sikia ati umviriza vile mzee anafurahia ukungene umutama anezerewe hari, anakula sausage yako ariko arajya isosi ivuye muri wewe, na anakula omelette yangu, ariko ajya umurete wanje. Nguruwe akamwambia kuku, ingurube ibwira inkoko, keep quiet, ati nyamaza, tiora. Nguruwe akamwambia kuku, ingurube ibwira inkoko, ili omelette ipatikane, atugira ngo umurete ubonekane, wewe kuku, wewe inkoko unaenda kando, ugenda pembeni, unataga ukarita mayai, amagi, omelette inapatikana, umurete ukaboneka. Lakini sausage, ariko isose, mimi nguruwe jewe lazima nifanye nini? Ariko isosiso jewe ingurube nije ndayitanga. Wameelewa? Bameelewa kabisa. Waulize kama wameelewa. Mwasobanukiwe ivyo. Aseme rudia ndani tena. Come on. Ili omelette ama fry ipatikane, kugira ngo umurete uboneke, kuku hafi, inkoko niyipfa, anaenda tu kwa kona, igenda hajya mu gasanganzira, anataga mayai, igatamagi, na anaendelea na safari, hamikagenda. Lakini sausage, ariko isosiso lazima nguruwe afanye nini? Ni ngoma ko ingurube bayikata. Uliza mtu yako ni dhabihu ama ni sadaka? Baza yawe ni kimazi canke ni shikanwa. Mnaniangalia aje? Muriko mundaba gute? Simuseme haleluya. Muvuge ngo haleluya. Simuseme haleluya. Ni Isaka ama ni Ishmaeli? Mbega ni Isaka canke ni Ishmaeli?
God tells him, Imana yamubwira ngo mtoto umwana unayempenda sana ukunda cyane, the test of particularity, ikigeragezo cyo guhitamwo. I pray to God, kunasenga Imana upite mtihani huu kugira ngo utsinde cyo kigeragezo kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Number 3, icyaga tatu, the test of preparation, mtihani wa maandalizi. ikigeragezo cyo kwitegura, preparation, kwitegura. The Bible says, biravuga ngo mstari wa 3, naomba usome mstari wa 3, haravuze ngo Aburahamu azinduka kare mu gatondo, ashira amatandiko ku ndogoba yiwe, ajana na babiri bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe, nuko asatuje inkwi zo kosa ikibazi, ava hasi aja aho hantu Imana yamubariye. Amina. mtihani wa maandalizi. Ikigeragezo Biblia inasema asubuhi, biravuga ati ngo mu gitondo Aburahamu akachukua punda, afata indogobwa, akachukua wafanyikazi wake, afata abasuku, akachukua Isaka, akachukua kuni, afata n'inkwi, akachukua hata na moto na kisu, afata n'umucanwa n'imugita. mtihani wa maandalizi. Bivuga ikigeragezo cyo kwitegura. Nataka kuongea ndakeneye kuvuga na wale wapendwa bamwe bakundwa ambao tunapanda katika madhabahu haya. Abantu dukunda kuba turi kumwe hano, tafadhali usipande katika madhabahu ndabigize nude ugicaniro bila maandalizi, utiteguye. There is need for preparation. Urakeneye kwitegura, maandalizi ya maombi, urakeneye kwitegura mu masengesho, maandalizi ya kusoma neno, kwitegura mu gusoma ijambo, maandalizi ya kujitakaza, kwitegura mu kwiyeza. Haleluya. Amina. Ninataka kuwauliza, ndakeneye kubabaza, tusizoee nyumba ya Mungu, ndabinginze nitumenyere inzu y'Imana, tusizoee madhabahu ya Mungu, nitumenyere igicaniro cy'Imana, tujifundishe maandalizi, tuyigishe kwitegura. siku ya Ijumaa ku munsi wa Mungu kaa mbali na chakula, bakure ibyo kurya. siku ya Jumamosi ku munsi wa gatanu no kwa gatandatu punguza chakula, gabanya ibyo kurya. hayo ni maandalizi, uko no kwitegura, hayo ni maandalizi. uko no kwitegura. Chukua lisali moja, fata umwanya umwe, chukua masaa mawili, fata masaa abiri ya kujiandaa, no kwitegura. the test of preparation. ikigeragezo cyo kwitegura. Unakuja kumwambia mchungaji, nimeitwa, mukabwira umwana ati ndahamagawe, nimeitwa kutumikia Mungu. ateme kukorera Imana. Hakuna mtu anaweza kataa wito, nta muntu yopa mu muhamagaro, lakini maandalizi. ariko kwitegura. Umejiandaa namna gani? witeguye. Haleluya. Amina. I say hallelujah. narivuze ngo haleluya. I say hallelujah. narivuze ngo haleluya. I say hallelujah. narivuze ngo haleluya. I say hallelujah. narivuze haleluya. Guza mtu, mwambie pita mtihani wa maandalizi. kora kumugwe ati ngo rengana igipimo cyo kwitegura. Hata wale wa mama wanaenda kuzaa, n'abandi bagenda kuvyara baba mama, akikaribia mwezi wa 6, iyo ari hafi ku gatandatu, anaanza kununua powder, atangura kugura indogobwa, anaweka kando, agashira hajya, anachukua shuka, agafata ishuka, anaweka kando, agashira hajya. maandalizi. kwitegura. Anachukua sabuni, agafata isabuni, anachukua mafuta, agafata mavuta, ananunua, anaweka kando. akagura agashira hajya pembe. Maana yake maandalizi. bisobanura kwitegura. Inua mkono wako wa kulia, sema Bwana Yesu, shamako ati Mwami Yesu, naomba unisaidie ndasabye umfashe kupita mtihani kurengana kino wa kigeragezo maandalizi. cyo kwitegura. Unajua mchungaji, kuna kitu nimetambua. urazi muhungere ariko nasobanukiwe, Kanisa limesahau ishengero ryaribagiye ya kwamba Yesu anarudi, yuko Yesu agiye kugaruka. sijui juu ya huko Burundi, sinzi mwebwe ino i Burundi, lakini Kenya, ariko i Kenya imejaa injili ya pesa, yuhuzuye ibwa butumwa by'amafaranga gusa, kiasi ya kwamba tumeshindwa kuandaa kanisa
kujiandaa kumngojea Yesu. bamwe bananiwe gutegura ishengero baritegura kugaruka kwa Yesu. Subiremwo. Mimi mchungaji sijui mambo ya Bujumbura. Jewe umungere sijiji Bujumbura. Lakini Nairobi. Ariko i Nairobi kumejaa injili ya mafanikio. Huzuye ibwa butumwa ryo kuroranirwa. Ya pesa. Ya mafaranga. Na viwanja. N'ibibanza na nyumba kubwa. N'amazu akomakomeye. Na safari za Marekani. N'ingendo zo muri Amerika. Kiasi ya kwamba ariko hamwe ni sio rahisi sivyo byari bikenewe kusikia ujumbe kumva ivyo wa kanisa likiandaliwa. Sivyoroshe kumva ubutumwa kwa sababu ya kuja kwa Yesu Kristo. Kuza kwa Yesu Kristo. Kanisa ninataka niwakumbushe. Ngiye kubibutsa. Hayo mambo yote ni mazuri. Hivyo byose ni vyiza. Tunahitaji pesa. Tunakeneye amafaranga. Tunahitaji manyumba. Tunakeneye amazu. Tunahitaji magari. Tunakeneye imodoka. Tunahitaji kuvaa vizuri. Tunakeneye kwambara neza. Lakini nataka niwakumbushe. Ariko ndabibutse. Ya muhimu zaidi. Ikenewe cyane. Preparation. Kwitegura. Ya kungojea kuja kwa Yesu. Kwitegura kuza kwa Yesu. Ya kungojea kuja kwa Yesu. Kuza kwa Yesu. The test of preparation. Ikigeragezo cyo kwitegura. Umejiandaa namna gani? Witeguye gute? Umejitakaza namna gani? Wiyejeje gute? Wagiye gute? Uko na uhusiano mgani? Mbega ufitanye imigenderanire imeze gute? Na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo. Preparation. Kwitegura. Preparation. Kwitegura. Preparation. Kwitegura. Ambia mtu preparation. Bwiriwe muri kumati kwitegura. Hapana, mchekeshe kidogo. Reka mutwenze gato. Mchekeshe kidogo, mwambie preparation. Mubwira ati kwitegura, mutwenze gato ati witegure. Siendelei mpaka nisikie mkisema. Nabwo inza gukomeza mutavuze numve ko muvuze. Kwitegura mbwinzi wawe. Mwambie tena. Mubwire kandi. Mwambie tena. Mubwire kandi. Biblia inasema. Biblia inavuga ngo Abrahamu akachukua punda, afata indogoba, akachukua kuni, afata inkwi. Naona Abrahamu, niko ndabona Abrahamu akichukua wafanyikazi, afata abakozi na punda hamwe n'indogoba na kuni, hamwe n'inkwi. Preparation. Kwitegura. Wale wote ambao wanaelewa mambo ya ibada, babandi bose bazi iby'ikoraniro, na utakubaliana nami mchungaji, kandi mungere uze kwemezanya nanje, awajiandai mambo ya ibada Jumapili, nabwo bitegurira amakoraniro kwa Mungu bucabaza, hata sadaka zao n'amashikanwa yabo, hata fungu zao za 10 n'ibya 10 byabo wanaanza kuziandaa, babitegura ubwa mbere katikati ya wiki, babitegurira hagati mu ndwi. Ni kweli ama si kweli? Nibyo canke sivyo? Ni kweli ama si kweli? Preparation. Kwitegura. Number 4. Ichakane. Number 4. Ichakane. The test of spiritual sensitivity. Kumakinika kiroho. Ni kigeragezo cyo kuba maso mu byo bw'imhemu. Kufungua macho ya roho. Kugura amaso y'imhemu. Macho ya roho. Amaso y'imhemu. Naomba katika ibada ya leo, ndasabye mbona makoraniro, macho yetu ya roho, amaso yacu y'imhemu ifunguliwe, yuguruke, maana huo pia ni mtihani. Kubera kana chongena n'ikigeragezo. Soma verse 4. Reka some 4 kuno havuga. 4 haravuze uko ku munsi ugira 3 Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure. Amina. Siku ya 3, ku munsi wa 3 Aburahamu akafunguka macho, yuguruka amaso, akaona mlima wa sadaka, abona umusozi w'ikimazi. Siku ya 2, ku munsi wa 2, siku ya 1, ku munsi wa 3 Aburahamu yuko katika safari, ari mu rugendo, lakini siku ya 3 ariyo ku munsi ugira 3 macho yake ikafunguka, amaso yiwe aruguruka. Wengi wetu tunalia, beshi yuko tutuvira icyifuzo mbele ya Mungu, imbere y'Imana, na hali ashatufungulia kandi yaramaze kutwugururira amaso, tunalia nawe yatugururiye mbele yake Mwenyezi
Mwenyezi Mungu, imbere y'Imana, na hali ashafungua milango yetu, kandi yaramaze ni kutugurira. vile macho yetu ya kiroho Uko Imana yatugurira ivana uko amaso yawe abona, haiwezi ikaona. Mungu ashatufungulia wengine wetu, Imana muri twebwe bamwe yarabugururiye, lakini macho yetu ariko amaso yacu haiwezi ikaona. nabwo abona. Mchana wa leo Uno murango tunaomba katika jina la Yesu, twasabye mu izina rya Yesu, macho yetu amaso yacu ifunguke, abone, tuanze kuona tubone, opportunities tubone iby'Imana, ambazo Jehova tubone amahirwe Imana ameweka mbele yadushiriyeho, zetu. iby'Imana yadushiriyeho kubona. Hey, hey, hey. Hey, Funguka, uguruka, macho ifunguke. amaso yawe yuguruke. Biblia inasema siku ya tatu Birabati ku munsi wa gatatu akafungua macho. Aburahamu yugurura amaso. Nataka kuzungumza juu ya Moria. Ngiye kuba ku musozi Moriya. Kulikuwa na milima mingi, Moriya hari imisozi myinshi, lakini Abrahamu hakukosea. ariko Aburahamu ntiyawushije. Moriya Kulikuwa na milima mingi, hari imisozi myinshi, lakini Abrahamu ariko Aburahamu kwa sababu ya umakinifu wa kubera kiroho yari yiteguye buryo bw'imwe, hakukosea mlima ntabwo wa yigeze awusha umusozi. akafunguka macho. Yugurutse amaso Siku ya tatu ku munsi wa gatatu, akaona msosi, abona umusozi, msosi wa Sandaka. abona umusozi w'ikimazi. Akasema kule ndio tunaenda, Aravuga ati hariya niho tugiye, kule ndio tunaenda, hariya niho tugiye, kule ndio tunaenda. hariya niho tugiye. Katika jina la Yesu Mu izina rya Yesu ninaomba ndasenga, tunapomaliza nitwarangiza mwaka wa 21 umwaka wa 2021, Mungu atufungue macho, Imana ilitugura tuanze amaso, kuona tubone kule tunaenda. aho tugenda. Mwaka wa 22 na rimwe tuanze kuona kule tunaenda. tubanze uno mwaka niwarangira, tutangure tubone umwakuza iyo Mwaka tujya, unaokuja tutangure kubona umwakuza, mtihani ikigeragezo wa kufunguka macho cyo kuguruka amaso ya kiroho. y'imwemu. Can you say a big hallelujah to Jesus? Vuga haleluya y'ubushobozi ku mwami. Haleluya, Hallelujah to Jesus. Another big hallelujah. vuga kandi indi haleluya kandi byibushe cyane. Haleluya, Kwa neema ya Mungu kubw'ubuntu bw'Imana naona ukipita mitihani yako. ndiko ndabona utsinda ibyo bizami. Nasimama katika madhabahu, Hagarara ku gicaniro, natangaza ushindi wa mitihani. ndatangaje intsinzi ku kigeragezo. Nasimama kwenye madhabahu, Magaze hano ku gicaniro, natangaza ushindi ndatangaje wa intsinzi mitihani yetu. y'ibigeragezo byacu. Hey, hey, hey. Hey, Nanena ushindi, ndavuze intsinzi, nanena ushindi, ndavuze intsinzi, nanena ushindi, ndavuze intsinzi, nanena ushindi, ndavuze intsinzi, nanena ushindi ndavuze intsinzi wa mitihani yetu y'ibigeragezo byacu katika jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Kuna mama katika nyumba, Hari umumama mu nzu, kuna mama katika hari nyumba umumama mu nzu ambaye amekuwa na mtihani yari afize ikigeragezo mgumu sana gikomeye cyane wa kifamilia, yo mu muryango, wa kifamilia yo mu muryango, tia kwa mume wake. ciye mu mugabo wiwe. Ninaona kuanzia leo Abarwaye uno munsi, Jehova akimaliza ule mtihani. mama Imana imugiriye neza. Kuna mama katika nyumba Hari hii, umumama ari muri ino na nzu sio mmoja, kandi si umwe, ni wamama kadhaa abamama benshi bari ambao hano wamekuwa na mtihani bafise ibigeragezo mgumu sana bikomeye cyane wa kifamilia bo mu miryango, tia mume wao biciye mu bagabo babo. leo Ariko uno munsi, tarehe 28 uno munsi na 28, neema hari imeachiliwa. umuntu Imana itanze. Enda ukashinde, Genda uzotsinda, enda ukashinde. genda ufate. Kuna wababa watatu Hariho ababa batatu hano, abagabo katika batatu nyumba hii muri ino shengero, wamekuwa kwa ofisi, bari mu biro, wanafanya kazi vizuri, bari mu biro bakora neza, lakini pamekuwa na mtihani ariko afise ibigeragezo tia kwa wakubwa wao. biciye ku birangozi babo. Tarehe 28 uno munsi 28, sikia neema ndiko numva ubuntu kutoka juu mbinguni buvuye
uva mwijuru unaenda kupita ugiye kunesha kwa mtihani kure jugeragezo katika jina mwizina rya Yesu Kristo. Ikiwa ameni ni ya Yesu iwe kubwa. Namba haleluya ari ya Yesu iwe nini. Vuga haleluya cyane. Kuna watoto wasichana hariho abakobwa katika ibada hii mwina materaniro ambao wamekuwa na kilio, n'abakobwa bafise ikiriyo, bafise amosozi, bafise amarira kwa sababu ya walimu kubera abigisha babo ambao wanawaonea, abigisha babarenganya kwa sababu wamekataa kubera base kukaa kwenda na wao kimwili, kugenda kora ubusambanyi nabo, na imekuwa ni shida kubwa. Ariko ico nikibadikeza wasichana aba bakobwa, nasikia neema kutoka juu uva mwijuru, naenda kushinda wote, ugiye kunesha igeragezo. Bwana hanasababisha, Imana iratumye. hicho ambacho kinakaa kama mtihani, Ico kimeze nk'ikibazo ni ngazi, ni ngazi, ni rugezo, ni esikariye kuzo kuduza ya kukupeleka yo kugutwara kwenye hatua nyingine, kurundi rugezo. Hicho kinakaa kama mtihani, Ico kimeze nk'ikigeragezo, ni ngazi, ni ngazi ya kukupeleka yo kukujana kwenye hatua nyingine, kurundi rugezo. ni ngazi, ni ngazi, ni ngazi, ni ngazi ya kukupeleka yo gutwara kwenye maeneo yako. abo bagende bokuba Leo katika ibada no muzo masengesho, neema ya kupita mtihani, ubuntu wo gutsinda ikigeragezo imeachiliwa. yarekuwe muri kino kibanza. Number 5, Ica gatanu, mtihani wa kuwa tofauti. ni ikigeragezo cyo kuba utandukanye. Kuwa tofauti. Kuba utandukanye. Ulimwengu una watu bilioni 7.5. Isi ifise abantu biliyoni 7.5. 7.5. Biliyoni 7.5. Lakini hao watu wote, ariko abo bantu bose alama zao za mikono, abantu bose uko bameze mu maboko hazifanani, ni basa. Zinaonyesha Byose byerekana kila mmoja wetu, umwe wese uko ameze, ameumbwa tofauti. umwe wese yaremwe gutandukanye. I can't be you. Je ntabwo ndomera nka wewe. You can't be me. Wewe nagushaka kumera nkanje. Mtihani wa kuwa wewe mwenyewe, Ikigeragezo cyawe ni cyawe na kujitoa, ni wowe kucikuramwo. Niwaambie kitu ama niwaambie mwaka ujao? Ndababwira iki ujya kubwira mu mwaka uza. Niwaambie kitu ama niwaambie? Ndababwira ikintu cyangwa ndababwire mu wundi mwaka. Wamesema saa hii. Ndiyo. Waambie wapigie Yesu makofi. Naba mubikeneye mukomeri ngo Yesu amasi. Naba mukeneye ubu. Sasa nitawaambia. Rero ndababwira rero. Asante Yesu. Kandi ndababwira Yesu urakoze. Kuna maeneo hariho ahantu uwezi ukapanda udashobora gushika ukiwa na watu fulani, uri kumwe n'abantu runaka. Mupende musipende, mubikunde cyangwa nimubikunde. Kama unajua ni ukweli sema ni ukweli. Namba utakavuga ati ngo nukuri bivuge ko ari ukuri. There are places you can't go. Hari ikibanza utoshikamwo with some people. Uri kumwe n'abantu runaka. Kuna maeneo utafika. Hari ahantu uzoshika. Aburahamu. Kuna maeneo utafika. Hari ahantu uzoshika. Uache vijana. Usiga abasore. Kuna maeneo utafika. Hari ahantu uzoshika. Aburahamu. Uache Lutu. Ureke umuntu. Kwa sababu kuna maeneo. Hari ahantu ukipanda na Lutu uduganye n'umuntu atakuwa anakuteremsha. Uduganye na Loti azagusubiza inyuma. Amina.
Yesu. Na Yesu alianza na makutano. yatanguye n'ibikorane. Makutano, ibikorane, anawapatia mikate, akabaha imikate, na anawapatia samaki, akabaha n'ifi. Wanasalimiana, bakaramukanya, na wanaacha, hama bakagenda. Anaingia tena, anabaki na 72, agasigara 72. Wale 72 bamwe 72 anawekelea mikono, agaca bashirako k'ibiganza, anawaambia endeni, ati nimugende mukatoe mashetani, mugende mwirukana abadayimoni. Anawasalimia, akabaramutsa, wanaacha, bakagenda bagaca batandukana. Anabaki 12. agaca 12. Wale 12 12 anawafundisha, yarabigishije mambo kadhaa, ibitandukanye. Wengine 8, abandi 8 anawaambia bakini chini ya mlima. Akasema ati mwege mugume hano munsi y'umusozi. Anachukua 3. Akachagua 3. Petero, James, Yohani na Yohana. Anawapandisha abatuza ku musozi. The next level. Urundi rugezo. There are places Urundi rugezo. you cannot go with everybody. Urundi rugezo utaja kumwe n'abandi bantu. Did you hear me? Beka muri hano. There are levels. Hari urugezo You cannot go udashobora kugenda with some friends. uri kumwe n'abagenzi. Ayo mashina y'Imana. Waulize niwaambie kitu ama niwaambie 2025. Ndababwira ikindi kintu cyarabwiye mu mwaka uza. Today. Una musi. Wamesemaje? Basema sasa hivi. Niwaambie. Ndababwire. Sio kila mtu ntabwo ari umuntu ari we wese anatakanga kukuangalia hivi. Abakene kubona washidiwe hejuru. Sio kila mtu. Sio ntabwo ari umuntu ari we wese anatakanga kufanya nini? Yifuza ukubona akurangamiza hejuru. Watu wengi, abantu benshi wanatakanga kukuangalia hivi. Bakene bakuone hasi. Come on. Soma mstari wa 5. Kasome 5. Twashaje gitabo cyangwa 25. Aravuga ngo nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati ndi mu musigare iyi ndogoba hano. Twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke Imana nishimwe. Abrahamu akawaambia, Abrahamu anababwira vijana ati basore mfanye nini? Mukore iki? Mubaki wapi? Musigare mimi na kijana n'umwana tupanda pande tuwafatana twende mahali pa sandali tujyano ikimazi. Abrahamu angepanda na hawa vijana. Abrahamu yajana n'abasore kabla achinje Isaka. Imbere yuko akata Isaka, hawa vijana watakuwa wamefika nyumbani kumwambia Sara. Bano bari kwa baje makuru kwa Sara muhira. Wameelewa kile umesema Kabisa. Mwasobanukiwe. Mumeelewa nasema nini? Ayo mashina y'Imana. The test of separation. Ikigeragezo cyo kwitandukanya. Mtihani wa kutengwa. Ikigeragezo kwitandukanya. Paulo ananena na Wakorinto. Paulo abwira Abakorinto, anawaambia come out of them. ngo nimube hakure. And be ye separated. Kandi kwitandukanya kwanyu. And touch nothing unclean. Kandi ngo kuzokora ku muntu ari we wese. And I will receive you. Ikintu wakira wewe. You will be my people. Nuko tuba abantu b'Imana. I will be your God.
kandi twebwe turi abantu b'Imana. Anaambia Wakorintho mutengwe. Abwira ko ngo nimitandukanye. Nanyi mutakuwa watu wangu. Kandi ngo name muzoba abantu banje b'Imana. Siri ambayo tuko nayo kubwa, ibanga rikomeye dufise, kwamba tunataka kupanda kwa mlima na kila mtu. Nuko twifuza kuza ku musozi n'abantu bose. Kuja. Tunataka kufanya nini? Dukeneye gukora iki? Na kila nani? N'umuntu wese. Anza kupanda. Reka namude kuduga. Piga hatua ya kwanza. Piga hiyo ingine. Piga hiyo ingine. Panda. Utafika lini? Uzoshika jari. Kama makofi ni ya Yesu, namba mashira ya Yesu yakome. Kama makofi ni ya Yesu, namba mashira ya Yesu yakome. Yesu, naenda kumaliza mtihani wa 6. Ngiye kurangiriza ku kigezo cya 6. The test of keeping secret. Yo, ni kigeragezo cyo kubika ibanga. Kubika ibanga. The Bible says, biravuga ngo in the book of Deuteronomy, mu gitabo cyo guharura chapter 29, mu 28, verse number 29, kwera ku 28 kumanuka. the secret things Ibanga n'ikintu belong to God, kiva ku Mana, but them that are revealed ariko iyo gisuzuguye belong to us and to our children. kigira ingaruka no ku bana uzovyara. So there are secret things. Kuna mambo ya siri hariho ibintu by'ibanga ambayo inapaswa kuwa ni ngomba ko biba katikati yako na Mungu, biba hagati yawe n'Imana. Yes. Nipungie mkono, sema haleluya, haleluya. Vuga haleluya, haleluya. Dada anakuja anaulizwa na ndugu harusi. Umukobwa kaza kabazwa umuntu mariage. Siku hizi wa ndugu wanauliza wakiwa no musi abagenzi basigara babazanya bafukamye. Will you marry me? Ati uzondongora. Ameulizwa tu. Alikuwa nabazwa gusa. Siku ya kwanza, umusi wa mbere, siku ya pili, umusi wa kabiri. Hello? Telefoni. Hello? Ati hello? Mumejua niko na harusi? Ati mbega marazi ko mfite ubugeni. Iyo ndoto mahali itakufia. Iyo ndoto nizopfira. Vrema. Byukuri. Mnasema hivyo? Ndio, vrema. Rafiki. Ukweli. Mahali hiyo ndoto itakufia. Byukuri iyo ndoto izopfira. Hata utawajua. Na kuzona bimenya. Kwa sababu kuna watu wanaitwa vision killers. Kwerekera abantu bica iyerekwa, bica abici yerekwa. Unapata mimba, ukaronka inda, daktari tu ndio amekwambia. Muganga bikubwiye gusa. Uko na mimba mama, habari njema. Ati mama ufise inda, inkuru nziza. Umengojea sana. Wari urarindiriye cyane. Yesu amekuja, daktari Yesu yaje kugira neza. Mimba iko na mwezi gani? Inda ifise ukwezi kumwe. Ukifika kwa nyumba hata hujakula. Ugeze mu rugo utaranafungura. Tena hata nini unaburuta mbele. Halo. Ukatwishira imbere. Halo. Ati halo. Nimebarikiwa. Ati nahezagiwe. Yo.
Saa hiyo wanaenda wanasema tumeifunga. ako kanya bagaca bagenda kuyugara, Tumeifunga. bagaca bayugara, Tumeifunga. bagaca bayugara. Kabla uweke simu chini, utarashe gusa telefone hasi, miguu inaanza kuvimba. imiguru amaguru gaca vyimba. Kabla uweke simu chini, kichwa kinaanza kuuma. Umutwe ukameneka. Kabla uweke simu chini, utarashe telefone hasi, unasikia vitu vinaumana. ukumva ibintu munda. Kuna mambo ya kushuhudia. Hari ibintu byo kushinga inahe. Na mambo utangojea tu. Hari ibintu uzobanza kurindira. Ije kujionyeshana yenyewe. Kugira ngo irinde kubyerekana. Byonyene bize byerekane. Amina. Hari inyuma muduze ibiganza. Anaitwa Besi. Yesu nashimwe. Biblia inasema katika Methali, Bila ngito chimigani, it is the honor of a king ngo hariho icubahiro cy'umwami to conceal secrets. cyo kwemeza no kubika ibanga. Ni heshima ya mfalme Icubahiro cy'umwami kuficha siri. nuko abika ibanga. Okay, sio kila kitu utaficha. Okay, si bintu byose uhisha, Kuna mambo ya kushuhudia. ariko ari ibintu no gushingira inahe. Lakini pia kuna mambo inabidi Roho wa Mungu akusaidie. Ariko ari ibintu bifite ko Mungu w'Imana gufasha mu kubivuga. Niwaulize swali. Nibabaze ikibazo. Mchungaji, niulize swali. Mungere mbaze ikibazo. Ikiwa Abrahamu Iyo ba Aburahamu angesema nyumbani, yari kuvuga muhira, anaenda kuua Isaka, bagiye kwica Isaka, unafikiria angeenda hiyo siku? byukuri yari kugana uwo munsi? Angeenda? Yari kugenda kwe. Ati mnaona huyu mtoto? Ataunwa mwana. Huyu mwana. Jehova amesema. Yehova Imana yavuze ngo Kisu ndio hiki. ngo imbuga itangiye. Kuni ndio hizi. Inkwi ngizi. Punda ndio huyu. Ndogobwa ngiyi. Napeleka Morini. Ati ndamuje kuri Moria. Yo. Amen. Ya mwisho, Icyanyuma, the tests of understanding divine order. ni iheregezo cyo kumva itegeko ry'ijuru. Gutahura itegeko ry'ijuru. The test of understanding cyo gutahura divine order. itegeko rivuye mu ijuru. We serve a God of order. Dukorera Imana mu kuyumvira. The Bible says he is not an alpha of confusion. Si mwanzilishi wa machafuko. Biravuga ati ngo Imana sio tanguriro ry'ibintu bicafuye bibi. He is a God of order. Ni Imana y'urutonde. Katika Wakorintho wa kwanza, Ariko no ba mbere chapter 14, icyega 14 verse 40. kwikane kumanuka. The Bible says, Biravuga ngo let everything ngo reka ibintu byose be done with order. bigende ku rutonde. Order. Urutonde. Because he is a God of order. Kubera ni Imana y'urutonde. The Bible says Biravuga ngo in verse number 9, we mstari wa 9, they came to the place ano icyenda avuga ngo which God had told him, and Abraham built an altar there and laid the wood in order. bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranya nko za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambikaho kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Verse number 9. Yes. Umesoma hapa? Ndio. Biblia inasema akachukua kuni, Biravuga ati ngo afata inkwi, akajenga madhabahu, ngo aca yubaka igicaniro, na juu ya yale madhabahu kandi hejuru y'icyo gicaniro akachukua kuni, acafata inkwi, akaziweka aza azishyirako kwa mpangilio, ku rutonde.
wa mpangilio. urutonde. Mtihani wa mpangilio. Ikigeragezo cy'ikigeragezo. Familia zinazofanikiwa ama imiryango yaronaniwe zinafuata divine order. Nazo ni ngombwa ko zikurikiza iteko ry'ijuru. Baba, Imana, mama, baba, father, data, mama, hamwe na mama na watoto, hamwe n'abana. that is order. Uko ni urutonde rw'ijuru. Uone mpangilio. Uko ni urutonde. Uone mpangilio. Uko ni urutonde. Akachukua kuni akaweka katika. Yafashe inkwi ashira. Naomba tupite mtihani. Ndakwinginze icyo gito tugitsinde. Wa kuwa na mpangilio. Byo kugira urutonde. Kuwa na mpangilio. Gira urutonde. Kuwa na mpangilio. Gira urutonde. Kuwa na mpangilio. Gira urutonde. Kwa jina la Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu. Wakati wa Elisha, mu gihe cha Eliya alipotengeneza madhabahu, amaze gutunganya igicaniro Eliya, Biblia inasema Biblia avuga ngo akachukua kuni, afata inkwi, akazipanga, acha azitondeka kwa mpangilio. ku rutonde. Bwana wetu apewe sifa. Umwami wacu ashimwe. Mungu wetu ni wa protocols. Umwami wacu ni ya protokoli. Ni vizuri tufuate protocols. Ni ngomba ko dukurikiza urutonde. Katika jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Naomba tusimame. Ndasabe duhaguruke. Inua mikono yako miwili. Ufate amaboko yawe abiri. Enda mbele zake Yesu. Uyashira imbere ya Yesu. Sijui katika mitihani ile 7. Sinzi ibigeragezo muri ibyo indwi. Wapi unasikia? Sinzi aho wiyumvise. Unapungukiwa. Aho wiyumvise wacitse intege. Jioni ya leo, kino kigoroba, wapendwa wenzangu, bakundwa bagenzi banjye, kuna neema ya kutosha. hari ubuntu buhagije ya kupita ile mitihani. Hari ubuntu bwo kurenganije ibigeragezo. Ni mtihani. Ni ibigeragezo. Kusikia sauti. Byo kumva ijwi. Sauti ya Mungu. Ijwi ry'Imana. Na kutii ile sauti. Kandi wumvira iryo jwi. Leo. Uno munsi. Bwana akupe neema. Imana ikugirira ubuntu. Ya kuweza kushinda. Byo kunesha. Ni mtihani. Ni ikigeragezo. Particularity. Yo kushabira ukurutonde. Bwana akupatie neema. Kandi Imana iguhe ubuntu. Ya kutoa Isaka. Bagutanga Isaka. Wala si Ismaili. Kandi hapana Ishmaeli. Ni mtihani. Ni ikigeragezo. Wa maandalizi. Cyo kuitegura. Wa maandalizi. Cyo kuitegura. Bwana akupatie neema. Imana iguhe ubwo buntu. Ya kujiandaa. Cyo kuitegura. For the next phase of life. Bwo kugira ngo ugamukire kibanza kwa level nyingine ya maisha. Muhindugeze kubuzima. Kwa level nyingine ya maisha. Muhindugeze kubuzima. Ni mtihani. Ni igeragezo. Wa sensitivity. Wa kuwa makini. Bwo kuba maso. Katika roho. Bwo macho yako. Bwo kugura maso yako. Bwana hakusaidia. Imana igufashe. Bwana hakusaidia. Imana igufashe. Ni mtihani. Ni kigeragezo. Wa kuacha wengine nyuma. Bwo kusiga abandi nyuma. Wa kuweka wengine kando. Bwo kushira abandi pembeni. Ili upande kidogo. Kugira ngo ufatane n'Imana yawe. Overtaking is allowed. Ni ngomba ko ubashira pembeni. God, Imana is releasing irakeneye that grace. Anaachilia. Imana imwe rimwe ndiko ndabona irekura. Irakeneye kurekura. Iyo neema. Irakeneye kurekura ubwo buntu. Naona ukishinda. Ndiko ndabona utsinda. Inua mikono yako miwili. Shira amaboko yawe hejuru. Inua mikono yako miwili. Shira amaboko yawe hejuru. Anza kushukuru Yesu. Tangu ushime Yesu. Anza kumwambia Bwana. Tangu ubwire Imana turakoze. Tunaanza na shukrani. Tutanguye amashimwe. Sababu ya neno la Mungu. Kubera ijambo ry'Imana. Haitaanguka chini. Ntabwo rizomanukira ubusa. Haitamrudia Mungu. Ntabwo rizosubira hejuru utagerikoze. Haitaanguka chini. Ntabwo rizokurekera ubusa. Neno lake Jehova. Izina ryayo Jehova. Haitaanguka chini. Ntabwo rizokurekera ubusa. Chana wa leo. Chana wa leo. Uno mukwingamo. Kuna neema. Hari ubuntu. Ya kukuvukisha. Yo kugushikana. Kiwango kingine. Yo kushikana ahandi kiwango kingine. Ahandi hantu. Baba ninaomba. Baba nasenze. Neema. Ubuntu. Ya kuinua watu wako. Yo gushira hejuru abana ba. Kiwango kingine. Kurandi hantu. Kiwango kingine. Kukindi kigezo. Kiwango kingine. Ahandi hantu. Kiwango kingine. Ahandi hantu. Kiwango kingine. Ahandi hantu. Adui mkubwa. Umwasi akomeye. Kosa ufahamu.
n'umuntu Ni kukosa kuelewa. Ni kukosa kuelewa kile kinahitajika cya kindi gikenewe katika maisha mu yako. buzima bwawe. Inua mikono yako, Shamoko yawe hejuru, sema Bwana Yesu, ati mwami Yesu, sema Bwana Yesu. mwami Yesu. Nyoosha mkono wako Shamoko yawe hejuru yagorore neza juu ya maisha yako. hejuru y'ubuzima bwawe. Nyoosha mkono wako Gorora amaboko yawe hejuru juu ya maisha yako. hejuru y'ubuzima bwawe. Nyoosha mkono wako, Gorora amaboko yawe hejuru mkono wa neema juu ya maisha yako. hejuru y'ubuzima bwawe. Bwana univukishe. Mwana ubajabutse, Fungua kinywa chako, ugurura akanwa kawe, sema Bwana Yesu, ati mwami Yesu, naomba univukishe, ndasabye unjabutse, naomba univukishe, ndasabye unjabutse, naomba unisaidie ndasabye unzifashe katika mtihani huu. ihukiro kigeragezo. Nataka kupita, Ndakene kurengana, nataka kupita, ndakene kurengana, nataka kupita. ndakene Pray, kurengana. pray, 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 pray. Senga, Talk to God. senga, Talk to God. senga, Talk to God. bwira Imana, Mwambie Baba, ati Mana, nataka kupita, ndakene kurengana, nataka kupita, ndakene kurengana, nataka kupita. ndakene I kurengana, want to pass. ndakene kurengana, Nataka kupita. ndakene kurengana, Niwezeshe, ndakene ushoboza, Niwezeshe. shoboza, niwezeshe. shoboza, Yesu niwezeshe, Yesu shoboza, Yesu niwezeshe, Yesu shoboza, Yesu niwezeshe. Yesu shoboza. Pray, pray, talk to God. Senga, Talk to your God. senga kubwira Talk to Imana your yawe, God. bwira Imana Talk to yawe, your God. bwira Imana yawe, He is listening. bwira Imana yawe, He is listening. bwira Imana yawe. Anasikia. Imana yawe irumva, Anasikia. Imana yawe irumva, Anasikia. Imana yawe irumva, Akuvukishe. Imana ikujabutse, Akuvukishe. Imana ikujabutse, Akuvukishe. Imana ikujabutse, Akusaidie. Imana igufashe. Neema, neema, neema. Hari ubuntu, Neema. ubuntu, Neema. ubuntu, Neema. ubuntu, Neema. ubuntu, Neema. ubuntu, Rabo sekete. ubuntu, Ya shalada. ubuntu. Seketele bashaka. Lelebosa, Nasema neema. ndabuze ubuntu, Kea neema. ndabuze ubuntu, No, neema ya ndabuze kushinda. ubuntu, Neema ya kushinda. ndabuze ubuntu, Neema ya kushinda. ubuntu bwo gutsinda, Neema ya kushinda. ubuntu bwo gutsinda, Neema ya kushinda. ubuntu bwo gutsinda. Come on, pray. Hatujamaliza kuomba. Ntabwo tuza gusenga, Unaendelea kuomba. twakomeje gusenga. Bwana akusaidie. Imana igufashe, Bwana akusaidie. Imana igufashe, Bwana akusaidie. Imana igufashe. Umepewa nafasi. Umepewa nafasi. Umepewa nafasi. Imana igufashe. Umepewa nafasi. Wawe akaryo. Pray to God. Senga Imana, Pray to God. senga Imana, Pray to God. senga Imana, Pray to God. senga Imana. I can sense. Naweza kuishi. Ntabwo nobaho, Naweza kuishi. noshobora kubaho ubuzima Neema special ariko ubuzima budasanzwe. ya kukuinua Yo, ari ubuzima bujye gushyira hejuru pale uliko. hamwe wari uri Ninaishi ndahabaye. neema nyingi Hari ubuzima bwinshi katika ibada hamwe mu materaniro ya kukuinua ho gushyira hejuru pale uliko. aho uri, Hapo umekwama, aho uri, hapo umekwama. aho Sio uri. mapenzi ya Mungu, Si ubugombe sio bw'Imana, mapenzi ya si Mungu, ubugombe sio bw'Imana, mapenzi si ya Mungu. ubugombe bw'Imana. Kuna neema ya Hari kutosha ubuntu, katika hari ibada. ubuntu. Shalababos. Hallelujah. Amina, Hallelujah. amina. Pray to God. Senga Imana, Pray to God. senga Imana. Baba, Data, ninyanyue, nerura, ninyanyue, nerura, ninyanyue, nerura, niinue shyira hejuru kwa jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Nataka kushinda, Ndakeneye nataka kushinda, ndakeneye gutsinda, nataka kushinda, ndakeneye